Is-Segretarju Parlamentari u membru fil-Kabinett ta' Roberta Bela, Elizin Zerafa-Ċevelli, mhux inkwetata għal fatt li f'pajjiżna kellna jew għatanna karozzi tal-linja fit-triq jagħtu servizz illi allegatament għandhom il-brejkiet bil-ħsara. L-iskandlu feċ wara li ġie preżentat protest ġudizzjarju firmat mill-avukati Jason Azzoparti u Chris Buzietta, fejn supervisor tal-Malta Public Transport qed jinsisti li saret pressjoni minn fuq biex jinħarġu karozzi tal-linja fit-triq minkejja li dawn kienu bil-ħsara fosthom bi brejkiet ma jaħdmux sew minħabba li hu baqa' jirrifjuta li japprova l-vetturi bil-ħsara spiċċa għala diversi warnings. Għalaqstant, darba filgħodu staqsejna lill-Elizin Zerafa-Ċevelli jekk tinkwetaħiex din is-sitwazzjoni tal-karozzi tal-linja bis-Segretarju Parlamentari tinsisti illi l-importanti hu illi ċ-ċittadini jaslu x-xogħol komdi. Din is-sitwazzjoni tal-karozzi tal-linja lilek tinkwetak? Is-sitwazzjoni tal-karozzi tal-linja qiegħda tiġi studjata, jiena nkun irrid li r-residenti tagħna jużaw is-servizz b'xejn tat-trasport li l-Gvern offra, nixtieqhom jużaw aktar ukoll is-servizz tat trasport bil-baħar li l-Gvern propju offra b'xejn lir-residenti wkoll sabiex jgħixu ħajja aħjar u fuq kollox jaslu x-xogħol b'mod aktar komdu. Zerafa-Ċevelli tispiċċa tistqar illi quddiem dan l-iskandlu hi mhix qed tinkwieta. Inti tinkwetak il-fatt li madna ma nafux l-ammonti ta' karozzi li allegatament għandhom ħsarat fost oħrajn allegatament fuq il-brejkiet ukoll. Ma ninkwetax għax naf li qed jieħdu ħsieb din il-mistoqsija li qed tagħmilli tal-karozzi tal-linja u allura moħħi mistrieħ għaliex kif offrejna servizz b'xejn lir-residenti tagħna lill-poplu tagħna tat-trasport se nkunu qegħdin noffru wkoll servizz ta' kwalità. Il-Malta Public Transport tibqa' tiċħad dawn l-allegazzjonijiet serji minkejja li fost oħrajn fil-protest ġew preżentati ritratti bħala prova tal-ħsarat f'diversi vetturi kif ukoll chats illi juru kif kienet qed issir pressjoni fuq il-ħaddiema tant illi f'mument minnhom b'mod surreali kien hemm miktub illi qalulhom jekk xi ħadd iweġġa' don't worry.